Так, туғандар тыныштық сақтап тұрауыз. Так, урматтуу ата-энелер. Ушул мугалимдер ушул экзамен алат деп атканда акча жейт деген сөзүңөрдү качан токтотосуңар? Ушул сөзүңөрдөн тажа бүттүк, биз мугалимдер мугалим болгубуз келбей калды. Же алып атканыбызды көрүп каласыңарбы бир жерлерден? Билбейм да, ошо мугалимдер акча жейт дейт. Өзү балдарыңардан көрбөйсүңөр. Балдарыңар туура эмес экзамен тапшырышат. Туура эмес экзамен тапшырышат да анан кийин акча беришет. Ушул мынакей мен кайсы сабактан экзамен тапшырарынан билбейт студенттер. Мына аудитория толтура айланып нары чуркап жүрүшөт, бери чуркап жүрүшөт, университетти толтуруп студент. Бири дагы таппай жүрүшөт, кайсы сабактан кимиси экзамен тапшырарын билбей. Мына Boldu, uşunusunda ötkörse boldu, okumaysın bana, bas. Assalamu alaikum. Geliniz. Anda balam, yaxşı vatsınızsın mı? Geliniz. Bana çıkarttın. Tınç. Oh iyi. Zorga çarçadım balam. Hazır çarçaştan kıyın bolup kaldı. Yaxşı bala çıkarttın işte. Yaxşı, rahmat, yaxşı. Rahmat. Tamam bu. Aman, Xuday. Yaxşı, o men Xuday atışıraq maşıq versin bana. Ata kıskarak. Ömürler uzun bol. Ata Var yoka tengeri bol. Baktılı olsun. Olsun o. Allah Yaxşı oğlum. Yaxşı, Xuday aşkır, rahmat. Bu balam silerdi okuydu. Egzamin tapşıradı, ötpey kaldım, kulap kaldım da öyle aparat. Egzamin tapşırganı geledi, ötpey kaldım, kulap kaldım da öyle aparat. Uşulu ulan egzamin tapşırgan sayın ulan birden törpok satam. Uşulu egzamini başlasıyla birden törpok satam. Uşun egzamini sayın törpok satıp oturup uydu. Uşundan başka törpok kalmadı. Eme, aksakal bul balаңызды мен жақсы таныйм мен. Жылда келіп тапшырып келет. Қаншасыдан бері оқытса танымай. Ем бұл бала экзаменді... Şu balanın egzaminin bitirip birden ben diploma alıp verip koyun deyip atayın. Egzamin tapşırsam öyle kulatıp koydu degenden koy özüm koşu varayın deyip özüm koşu dayar danışıp atayımın endip kaymak mayımı, nan borsağımı, kımızlarımı beri salıp alıp. Ata. Айтпай тұрсаңыз аны. Нені? Ой, аз экзаменден өткізбей қойса берішке тұра келді. Құрытмайды, айтпай тұрайын. Айтпаң. Çuçuktun ne kılayın? Аны деле айтпаң. Uğuzbay, bilgizbey Ой, тұрайın. билгизбей тұрың ғой. Anan o şeyde egzaminin koşa tapşırışıp koyun deyip, görüp koyun deyip. Balam benim çoğu atay sumkağa giyim geçelerdi salıp alıp gelgen balam. Жақсы, жақсы. Bu şahırdağların erkeğindele, ayalındele, geçinde jatarda halat giyip duruysan arabay. Anan yaşım 70'ten aşkanda halat çıkıp kalavı, çıkmaya kalavı bana deyip göynök menen lazımdı salıp aldım şuğa. Жақсы. Halat giyip olmadan tur emes bir öcardımandayın oturup kalsan ömür boyu lakap olup palancağım okşamayı tüz oturçu deyip yürsene lan giyin. O setmesin deyip göйнек şimdi sağla gelgen. Жақсы. Саймадан мыкты үй интернети жана TV менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Ем атайын айылдан келіпсіз да баланы экзамен тапшырышып қойын. Баланың көңілі деп келесін да. Жақсы. Эми мынаке, бұл, бала, атаң атайын айылдан келіп тұр. Мына азыр атаңын көзінше атаң екеуі сенден экзамен алып көрөбүз. Макул бу? Жок Атам экөөбүз дейсиз да, биз атам экөөбүз тапшырайлы деп келдик. Biz ekөөбүз тапшыралы деп келдик. Чогу даярдандык отуруп алып. Кара отурду, мен кандай даярданат экен деп. Ооба. Экөөңөр мага чогу тапшырасыңар.
Ha, meyli, kança daha görüp durat da, aksakal Ova da, öz ova görüp da. durat da. Ova. Hazır başlayız. Tak, dayarsın mı? Dayarmın. Egzamin Dayar tapşırığına oğlum. dayarsın. Başlayayım mı? Başla. Ha? Ata, keng. Özü bu Kırgız dili adabiyatı ikiye bölünüyor da. Ana. Ha? Ana aksakal, buna. Gördünüz mü? Balanız çu degende biri içeli yerge kıyışık otur deyip. Nege? Men bu Kırgız dili adabiyatını düşünbeyim men. Yani til adabiyatı düşünmesen anda bundan kapı egzamin alasın. Bul ötmeyle özün ötmey etsindan da. Yok aksakal, men bu sabaktan egzamin tapşırbayım, albayım da. Ha sen kays? Hem tapşırıp atkanda beri alıver de beri atkanda. Joyama. Elder beri alıp albay jüret ama. Joyama. Berip koyun dese olbay cindi o bunu. Joyama aksakal, men alsam alıp koyarım. Prosto men düşünmeyim de bu sabakta. Men fizikadan egzamin alam da. Ha sen fizikadan etsin. Jılda gelip bunumuz Kırgız dili adabiyatından Hem tapşırdım. atayı dayardanıp geldi alıp koyuversen. Senin orduna belki til adabiyattan alıp koyar, boldu. Aç olkan yerde almaştır olasın ekon. Bir yerde işte etikesine. Makul meyli, bilgen yerime çeyin hareket kılıp göreyim. Aytıver, boldur meyli. Aytıver. Uşul aksakalın Aytıver. düzü. Aytıver. Kırgız dili adabiyatı ikiye bölünüyor da. Ben hazır Kırgız dili adabiyatından Çıngiz Aytmatov'un bir çıkarmasını ayıp vereyim. Buna ke. Bir çıkarma. Bir çıkarması. İyi. Kıska. Kıska. Düşen. Düşön. Düşen. Şunu. Ağay bul düşen erkek bolgan. Aylan aylan. Men düşön degen ayaldı eş yerden görülek mi? Hazır köp nerseni görsen bolat. Düşen degen ayallar dele çıkıp kalat. Joyam Şöyle erkek bolğanda bu erkek bol. Sen bile hazır liboy nerseni gütsen bolat buna zamanda. O da. Eme kızdın giygen erkekti görsen bolatan keyin. Düşen erkek bolğan. Düşen erkek bolgan da. Bul düşen sizge okşap ele jakşınakay bir ayılgan mugalim bolup kelgen. mugalim bolup kelep. Mugalim bolup kelip bir jakşınakay iştep atkan jerinden düşöndü soğuşka alıp ketет. Bul düşen soğuşta. Koy otursam. Düşön soğuşka barbasa gerek. Nege var mı aytam mı? Jo barbagan da. Eldim var soğuşka jönüp atsa kalıp kalmak böyle. Erkek daldı hele. O da Var mı ne asırkının baldarı değilsin mi? Armiya kaçsa saymenen kaçkıday. Barbagan. Vargan da patriot bolğan. Bargan ata. Anam bul düşen soğuşta soğuşup jürüp düşenge ok diyer. Ok tiygende dağı sol butuna. Tiyet jong. Kaç butuna tiyetli ata? Ya. On butuna tiye öyle. Ya bola özdele bilip etken oңжагы dap koyar. Düşönge ok dağı tiyevi. On butuna ok tiyer. On butuna. Anan keyin düşende aylık alıp gelip darılaydı. Hey. Darılap kayra soğuşka jönötöbüz degende düşen aytar. Maga uşul oğunlar jet deydi. Oldu deydi, maga jet aşıkça uşul oğunlar deydi. Degende soğuşka barbasan barba dep durup düşöndü tılga jönötöt. Düşöndü mü? Ova. Ya tılda köp jürdü bola. Ha? Köp jürdü tılda. Düşen tılda jürüp düşen tılda iştep jürüp oşol jerde Jamila menen tanışat. Düşen mi? Emine çocuğusun anam men mi? Ya Cemile bile düşen tanışağı. Emine'ye tanışmaydı. Aldele ısık canda. Ama ömür boyu calık ötmek böyle. Kızık neme gel mi? Tanışıp düşen Jamila'nı alam deydi. Buna. Düşen de. Alam degende düşöndün atası Alperbey koyat ata. Düşöndün atası Alperbey koyat. Men sana bul gelin de alıp vermem deydi. Men sana başka kız alıp verem deydi ha. Ana ke. Neme Cemile öyden kayında bürokratiyi vacıraşıp etken gelin hele da. İyi. Anan Anan kız alperem degen akşayt deydi. Birak jakşı kız hele. Jakşı kız borç. Oşondan kalgan janaga. At kalmaş kız kunan bardağı, kız kalmaş kız juwan bardağı gelse oşondan kalgan. Bakalla kaptın oldu da iyi. anan keyin
Дүйшен айтат, алып бербейм дегенде атасын айтат. Алып бербесеңіз, алып бербең дейт дағы, Дүйшен менен Жамиля качат. Ана, Каяка? Россияга да. Россияга? Ошака кача беле? Россияга эмес, Каяка качат эле? Ысык көлгө. Ысык. Неме? Россияга качайын десе, Дүйшен черный списокко түшүп калыптыр да. Аны аэропорттон өткөрбөй коюп, анан көлгө качып барышат. Ана көлгө алып барып койдум, айдай берем. Анан? Анан булар ысык көлгө качат. Ысык көлгө барып, ошол жерден булар ак кемени көрүп калат. Ана. Ак кемени көрүп калып, Дүйшен кыйкырат. Ак кеме деп кыйкырып, Дүйшен менен Жамиля ак кеменин үстүнө чыгып алышып, экөө чалкалап. Дүйшен настан таштап коюп. Кетип атса эле, асмандан эрте келген турналар учуп өтүп кетет. Ана, Анан кийин булар ысык көлдүн наркы өйүзүнө барып түшөт. Түшүп эле ошол жерден Исмайыл менен бетме-бет жолугат. Исмайыл да ошакта экен. Исмайыл ошо маал ошакта пансионат иштеп жүргөн, в общем. Тирилик да анан бала акыра багыш керек. Ошакта жүргөн болот. Анан кийин Исмайыл менен жолугуп турса эле, буларды кайдан жайдан эле бир кезде деңиз бойлоп жүргөн аладөөттөр куалайт. Гөлдөбү? Гөлдө деңиз бойлоп жүргөн Куалайт, а? куалайбы? Неме? Билбем, мен ошо жерине келгенде атка чөп салган чыгып кеттим элеске. Куалады о. Siz az aladөөттөр келет дедиң, чип кеттиңиз го? Мен эштен кирсем качып кетип атышкан экен да. Мээден качты экен дедим эле, көрсөң, аладөөт кууган экен да. Аладөөттөр кууганда Исмайыл менен Жамиля качат. Качып кете берет, качып кет. Дүйшен каякта калды? Дүйшен. Мен ак кемеде бир көрдүм эле, ошончо көрбөдүм. Кая? Өзү Дүйшен ак кемеден түштү эле? Билбейм, Исмайыл эке бир учурашып сүйлөшүп турганын көргөм. Сен көр... жок. Карап, нар жак бер жакты Эке карагыла. бир сүйлөшүп турган. Анан каяка кетип калат анда? Дүйшен бир жерде турбаган бала да кысталак. Эке учурашып турган экен, нарак өтө койсом, нар жакта Бостон менен Базарбай ичип атыптыр да. Келдиңде Базарбай маа сатаңын ошо жерде кое бербей кармап алып, ничего, не подобного деп отурду ошо жерде. Каяка кетип калды да, бир паста. Кемени айланып карай койсоң, нар жак бер жагынан чыгат да. Жок, кеме келди, а? Түштү. Аладөөттөр куалаганда. Куалады. Дүйшен менен Жамиля качат го. Дүйшен менен Жамиля качат. Ошо Исмайыл өз акса балдакта жүрсө кантип качат деп коем мен. Ой, Дүйшен менен Жамиля качат булар. Булар качканда дагы. Качканда да Гүлсаратты минип алып качат. Гүлсарат менен качат. Танабайдын Гүлсараты менен. Ат менен качып барат, ат менен аттан чаап кетип атып, Таш чайнарды тебелеп алат. Алдына таш чайнар чыгып, аны кам деген мочете белет өтүп кетет. Таш чайнар канк дептир бе. Анан каршы болсо канк дейби. Мен ушуга келип эш жерден уган элекмин. Ухинең деген каршыкырды. Түшүндүң го? Андан нарагына ким кубалап кетет? Таш чайнарбы?
Анан кийин кубалап кетип атып чарчап калат булар ата. Анан кийин эмне кылабыз деп турса эле, те алыстан Ильяс келип аткан болот машинасы менен. Зилди минип алган. Ильяс дагы ошакта экен. Эми булардын баары ошакта жүрсө ал эмнеге оякта болбойт? Анан кийин Ильястын машинасына чыгып алып булар долонго жармашып, долондон чыкпай Ильястын машинасы уан деп кыкканды. Ey bala, ey. Перевалда 2 saat жүргөн болсо 2 saat турасың. Ван кыккадыр деп. Тезирээк чыгардан ар жакка. Аксакал. Ey bala, sen мындай бул чыгарманы өзүң окугансыңбы, же бирөөдөн уккансыңбы? Неге? Окудум, Жок, окуган болсоң мен бир да китептен көрө элекмин да. Уан деп жазылган жазууну. Эми бул кызыктуу болсун деп көркөмдөп айтып берип атпайбы? Көркөмдө, Өзүң билбегенден уга бар да. Тура Аксакал, тура. Айта бер. Анан булар эпте ошол жерге чыгып, ошол жерден Жамиля долондон канатын кайрып алат. Оппа, Жамиля кайрыбы канатын. Бу канатты чүмөр деп жыгылып колпонун кайрып алат о жерде. Аял киши дем зилден түшүп атканда кайрып. Машина секирип атканда тайып кеткендер может. Болушу мүмкүн. Карап тургансың эле сенен бир жолу. Уланта. Айта бер балам. О жерде биз болгон сиз каякта. Анан кийин булар ошол жерден чогулат ата, бардыгы чогулат. Дүйшөн, Исмайыл, Ильяс, Жамиля, Ажар. Ажарың ким? Ажар эме да, Жамилянын подружкасы да. Ал каяктан келип калды? Ошончо эркектин арасында Жамиля жалгыз жүрмөк беле. Ода. Анан эме Жамилян Ажарды карышкылар куалап келип аткан болот. Өйдө жактан. Алда бирдемеден качып келеткан болот бечара. Ажарчы тиги Касымалынын кызы. Анан карышкылар тегеректеп жейбиз дегенде Ажарда бир эле тал шереңке калган болот ата. Анан кийин Ажар айтат, шереңкенин күйгүзөйүн деп туруп чырс күйбөй коет ата. Анан кийин мындай эмне кыларын билбей туруп, мындай ишенбейт буга. Ишенбейби? Эме дүйшөндө зажигалка жок бекен? Зажигалка берет, уруп коет. Дүйшөн зажигалка берет Исмайылга. Ой, айладай. Жок дегенде биягын кичине чындыкка жакындаштырып көркөмдөсөң болот. Ошол маалда зажигалка каякта сага? Дүйшөн согуштан ала келди дами? Согушта ким бербеген ага? Германияда машинаны ким берди да силерге? Ооба да. Ошондой эле. Силер машина алып келе аласыңар, ошо мынча зажигалканы алып келе албай ошо. Ал бирок анан арасында жанбай коет ата. Ошентип буларды карышкылар тытып жеп коет. Ошентип бардыгы өлүп калат. Мына ана чыгарма. Ошол окуянын бардыгын Айтматов ташка бекинип алып жазып жүргөн болот аркасынан. Айтматов да ошекте болобу? Анан ал көрбөсө кантип жазат, жинди го муру. Мен сизди кошо жүргөн деп атпайм. Мынакы көрдүңбү? Молодец. Ушундай баланы экзаменден өткөрбөйсүңөр. Мындай балага сразу эле диплом бериш керек. Бере турган эле болуп калыптыр. Бериш керек. Чыңгыз Айтматовдун эмне деп жазган, эмне деп айткандан билесиңби? Билем. Эмне деп айткан? Ошон үчүн Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айткан сөзүнүн аягында. Адам болуш аста-аста, африс болуш припаста деп. О, мең менен уруп кал. Ало Айдар Али жетимдин сөзү ал. Айдар Али деген айыштасы бар, ичет атаңын озурен, куда күнанысы үйгө кел. Ошо Айдар Алинин сөзү ал. Айтматов айткан эмес. Кантип айткан? Айтматов адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деп айткан. Ана. Мына Мына ушул жеринен жактап алсаң, сонун бол. Мына молодец, мына талант. Караңызчы Аксакал, талантты. Мына Чыңгыздын өмүр бою жазган 5-6 чыгармасын бир кылып туруп эле 5 минутта айтып койду. Дыр деп. Молодец. Мындай балага диплом бербесең болбойт балам. Бериш керек экен диплом. Кызынын бересиңби, көгүн бер. Буга чыбыр болсо деле боло берет балам. Жүргүз Аксакал, мен адабиятчы менен сүйлөшөйүн.